mirongo iri na iziri mbeta Maureen Kinyaga twambire rugono rwetu twikinya ntere cha Igembe North aria kuringana mwandiki wetu wa Nteto ne atinduke mbethe ni bethirite bagichumiria bantereji na kwithirwa bakiuria atongeria bara bethirite bakithurwa amona kinya utongeria bwa Kenya Kwanza bwithire muno bugitegerera nduke mbethe nkurukini bethirite bakiuga bota nduke mbethe ni bethirite batina ngugi wakagita na ko ne bakuria thirikari ethirwe igitonyerera untu bubu nkuruki ayuthi baba ni betite na mbere na kwitha bakiuria utongeria bwithirwe bukirekereria mirandi iria itirikite Bauto youth torikane tone ngoe orira ayuthi kinya bo bagucokia nkatho no nto bamurungu gutethia na kuthura atongeria baraba kuthugania bakathi na mbere na kubaguna bobongwa kuma nterino cha Igembe bariuga ati ibethagiro bakurukira minyamaro emenene no nto kinya bakwaga angugi indi bana gwirigiro bonene kuma kiri atongeria babarikite na kujaite mwanya turenderee koleli mwananchi rori nthi kabisa na yumbe kwithira ina agenda cia kumba kwithira ikimugiria na nkimuria muno mbe kwithira akiolelia generation ya vijana ndene kithirikari mbingi tumbeza kwithira iri kwikilukite ikutithira kwina program ikuolelia vijana kana kwithira kwina njirera ke program ikomba kwithira cio kinyila mwananchi kana kijana barabe na mashinani ukomba kwithirwa ugitianiria vijana kana youth baba inge ku baba ni talent cio na kuibena barawa cio cia ngui noeta kuntukumo ntukinya oeta kuntukumo kukwaya nongwe kwatwika baraba kwa ngwe nya ntu bakuru na ntu kinya bene into whereas kuina youth be suffering no tibo bako yani utibi bakuona bia ukip maisha yo arimo ibakwenda kwandikwa like Meru County onto Igembe North personally kwena arimo baba inge mno bariete bena madigiri kinyango yongwa ya BOM hakuna thaye ndeito wetia at least consider has kewikyo iromba reto rere nini pio tukuromba ngui sendi ko batu turarwe thiringi 20 omutungi itukwirigira mama wetu kawira atubwithirio batu tuone rwiro kwana nigende nya batu tumba kuwirirwo bantu barabangi bemera ibari mana nduricio lakini ku Igembe North batu turarwe thiringi 20 tunahakikishwa nge Ruto Kawira Mwangaza na TJ na Kathuri bonde be mustari ni omwe bonde bakomba gutira wananchi ngwe ona kuri nogu ibakuririkania atongeria bubonthe kuma gite kya MCA mwanka kya Orais batigire kinyiba kuthirikira mirandi irayo kwanjerwa na muno nkuruki gutigire ibakuthingateria mbecha cha mwananchi kuthina mbe na utumika abwega kiri leaders baraba tari bonde bomba kuthira bakiwatana yani kenda bakomba kuthira bakibwithia mantu ya manene na bomba kuthira bakiguna mwananchi wande kabisa akomba kuthirwa akikinyilwa ni project iri komba kuthirike bwithwa sana nya kambi yetu actually me kambi uneri yetu myake minge muno na ne bati kuthira yete cia mwananchi wa Igembe North wende so nya kambi yongo ne bati kuolelwa ne kathire rungwe na kethe kwe muradi yonge yurari in process ninya stima sionde ka make sure si ukinyilanto bonde so ito kuromba nya Kawira wengo na follow up na contractors baraba imbia cia kuritiranto ngwe nonto mbira itari sekira ito mbira cia mwananchi so ni bati kurutira mtu wende ngoi project ira so Kawira na bati ko make sure project ira sionde siete allocated mbecha sikomba kubwethwa Weru weekend kuma Igembe North Betan Class Chabari na wento murume umwe nethiritwe agicokera nja kwao ntere cha mukothi Matharaka murume ujowa ura withiritwe akiura kwa miaka 53 acokerete ari na miaka 80 nikira ethiritwe akiuga kabethiritwe bate kuiganwa na nyina munini wawe na nuntu bobo ethirwa agita mwanka ntere cha Ikamba antu banja ni bethiritwe bakiuga kagitene kau ni bamuchuire ende kwethwa gukiringa iga katwethe tukimenyithwa rugono ruru na rwithiritwe rukigitwa ni Paul Wakabithi we itene imukuru agintu miaka 70 kuma Bwachiongo Tharaka North sub county urahombire gutoroka muchi mwankani wa 1969 na guchokera muthenya kwa igoro ananda mina matukuba maranga maborere kamba mwiru uyu ethio nyoruruka ntakame na tabio mwandunda watia na mwerai abai negwa giputa kianuka theiro makani imwanduwi achuma makindirira na mionjo ya methumola timo zizi thira mwiru uyu nyoruruka ntakame aramukuru uyu kwa rietwa Njerumbaria kiaraniria na metha Weru TV na theretie tonto athire gwa thibandaro atoroge muci gwake nwa kwangaga gichwaka ibaro mindani ya ntu thena muka ana ukamba ndatwarana na thiu kamba
Ekai na karaku ina dhibana no twa ikepe tigete mome ngekala no kubitha ndi kubitha rugono rwa Njeru no atagwarura rwa chamanea unwa kala na thogorete nginuka na kona ataka umachiringi mana ile na 50 bache na menya no ende kibanga kiona raukie na kokila kibanga ina raukie na kontia getiga kuo ki akithigwa thibwandaro mwaragi no ratigire agikuraga tiboyo kaungo ako muninda dia bagia bajinyota bako kinyo bako mujinyo kia nigo ndamonie ndo nabwene na baba ndainda mukethia na inkenete mono na kinyarerwa ajire indawerirwa mondo uga ibwega na ndera mururu bwa no to kuninda muruajia ntamona na iki amachenene ndamonie ndo na baba oyo ndamona abwene na baba oyo nwege ntandu yo wetu ajire tomo bagana bwega na twakena mono Muruagina wa Njeru uratwire akimuthugana giria ta watu itoro ile 1969 ndachoka nderwa kura ndakura ndagania gume ndauende ngamwanga ngathi kumujene no ndakurire kwankira kwa naurire ndaumaga ndathi 92 kumuceria ndathi kiusho ndamuceria kiusho aura ndathire biumia bithatu no ndachoka ndenuka gwiriro twairire akwonekana bona kongori chibugwa nterino aurankuru kinombira guchwa muchigo ba Njeru na gutigira Njeru na guchokera kwao ndaweta muye wa mbalie na imtwaga ngina au gantu babungu bamenyi baga chiongo au akamwana ukaurire tene keka nini ambira Nteto chiake mbinge ambira na kumumenya na ambira kwenda muruagi no twirega chiongo etawa muruagi na wethe etawa kamonye ambira ngona mtu etawa Njera ndikaramu ambathira bakamonye batwire ambira mtu uyu no family bakamonye karatigerie na thirikiria tharaka nonto murungu akumutethia choka kiri antu bao no kuona waire wina charicha ende gu chwa kwira womba kinya kuona kaburi gaku nonto mtu akurire anyunya karia kamburi kana kang'ombe ko kamwikagira inya nkiripotera Weru Njuma kumantere Tharaka bito wa Paul ogwa kabithe nabo aritwa amwe na kinyandu kimbithi ntere cha marani bethirite bagitonyerera ukombone bwa mithega onto burana nde butumite mwanka uturo bwa aritwa baba na kinya yuthi baba bwethirwa bukina kumania na bobo bethairwa bagikara thokone tuo uni onto bwa kwebo kwethirwa igitene rionthe ni banyuite bobo ne tabura tukwirwa ni Martin Mugambi uturo bukaya bwaturi banturi akagutani kana 48 umete kerio thiete bachogoria abo ritwikikana buri thinani nonto bwa bangi na nkinya nchobiire kwendua mbare inu none atumana beto bainge baumankoma mwankara ino twina ana bagukinya bana ajiari baba baliwa kabeba roge na ana baute kabeba roge ana bauni bangi banyuete mwanka jongo jia konguka bamoredia bagiakagaruoni babangorerera baredi batenguo ona ajiari bana bau balikata kabati kwigwa bakimakanu ntubwana na orua ni tuonete daga kinya kuyantu bakumiriro au bakukwigintu bakurirao muno kirambonete gicokia ntule na nyuma ni unyua bangi na unyua nchobi orotumaga ana batonya kiuba bakina mwaicukuru rwaria rwa Karina ndiki Nteto bariuga bangi umaga kiri thoko ya keria kaunti ya Meru kuringua muro wa mutongana ndagachane kanywerwa mibao ni menene ire barabarani arami mbare inu muno makeria ni bangi ile kwendwa mwana wa keria ikeja kunywa tura riri na mbuge ndakanyinge itekwigwe na murio na ukeria bagura nao batekwigwe na murio bakinywera nao murejera mwinge bakwigwa baregwa banywera ruterero rweto rwa 48 ona kuchoka choko mwankana bwa mara jende jije na mara yingi je na njere akudia keganguru anyuma na ukeragiro tuko kabokurukana nantu bakamatete into itegwereka ona tukagia no keri aturi babogwa ya bwabo nene bariuga twana kiri nture nwendi twambiritie gutacukuru tukiumagarukaga meche tuthiete cukuru tugacokogorwe ndi gutire cukuru turaumba gukinya
recently riu nituretwo twina ana bakurura school dropout nuntu bwa bangi una wageria kumwoneria no ka matambangi ayo kita mtu ndiete cukuru ukidie no ka mwonera kiumira ndarasani rungu barero beana ba cukuru batina mbeca cia kugura kogu bagatumira kumipaka bayo irwa gupaka nikenda bakundwo mulogoto kiogoro bakinenuka na badi bajukua basogwe cukuru ntukujiere basoka bakauma cukuru uru baratwikira ntu banene na no tukukirira riu turiurio bagekaikara atia tukadija dijaga atia guku tani mbithiritwe ndi na case ciana pega nona kigeragia kubaikia cukuru na bamwe batwikire nkinya bakurega kuthoma iromba rinene ria aturi babaikire thirikari nene ya gicigo mbunge kia Mara na nkinya atongoria aba matura kuthungira na nkinya korwa na Nteto eno mbuga kugwata bangi ugi antu bara baije mauntu ma sheria kwina ni undu muno untu kuona muntu eja gutonya kudi kera ni tukumenyare ona antu bau bangi ni babaterio nabo bamenye uma kwina bangi kugita bure tukuromba thirikari tweke ya gutonyerera kenda mauntu mumutweka makuthira batweke ba gututhiriria wendia bobu ingite muno bwa bangi na nsobi na nterejia njira na nikenda itureli tweka ria kwagira Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Thaa Mugwanja Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩo tũkona kanya ga kũnogoka ũgeta kũranja ncokerete na Nteto Nkuruki. Weru FM rumuri rwa Amero kabeka kari mushi muthikiria FM 96.4 rumuri rwa Amero kuma enjega kuma ko Brand with Africa. Brand with Africa ni gutetheria ene biashara gukinyira customers bao na kuingia mabataro jao. Aja Brand with Africa ituwezanaga motungata za graphic designs, social media marketing, branding and printing services na ingi. Aja Brand with Africa tukagutetheria kumenyithia mwingi igurura biashara yaku ukurukira mitaratara ya kinande ya mitandaone kana digital marketing na social media marketing. Kuruki ituthondekaga billboards, social media posters, company profiles, logo designs, flyers, mugs, business cards na ingi. Kienda gutwariria na gukinyira customers baku turingire thimu gukurukira namba 0701 753 245 kana 0782 628 010. Brand with Africa, where print comes to life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
kugwata ugeni oringi kiri Nteto cha Weru Thaa Mugwanja ngichokera gatukinye ntere cha maua aria kajuju kamwe gatiriri kethiritwe gagichwa kioto kiao kumania na kukwithirwa kagitunwa munda akumania na kira akwirikana kana gukwirikana ni kajuju kawe juju ethiritwe akiuga ati inya we kwithirwa akiria thina ya kwaga irio na ndene munda akwithirwa agitunywa kiaria na Weru TV na njira ya mwanya arindene ya koti kenda ethirwa agichwa kioto kiawe na ethiritwe akirirana kuga na ndene kwithikira ke mwankarira kethirwa akiona kioto kiawe. Dennis Mugendi na ethiritwe akithingatira rugono ru kinyanda akwani bakayomba nduani bane bo baeta kanisa makanisa ya iyo yanthikana vai wana bakwa bambekere inene amwe na kanisa ni kukwiga kwa jujunjuria karimi uria aumite miene antu betwe ya kiongo mwiriko jo Antonyiri na gukinya kunkuite mushine o mawe Gembe South guswana naki ya kia mndajwa we juria akuga gotunywa ni mwana we yani kojuwe mwari uria gwatanirite na mbroka ya miunda nende niyo nikankwenda uchuno mundu okwankero waindenderie munda na wintemenya kwendia munda ni nikantemenya kwendia munda nonture munda yo kwanda uririe yongo atela kanke nkwendia ate na ntemenya kwendia inanda nderie mbeu nenge nkuri withina ni mwana mwari onchuna munda na note mwaro kwa ni mwana mwari mbeta yoyo weto Enerita Sunjulia aliuga kojuwe kamwairirie abanenkere kibandi na baruga ingi cia miunda kenda bamwandikithia aiwa mbesa cia ukurune indi nyumene araminyithwa ni njaru bamuririte beta na munda aria batwire bamwingirite nyombene kenda akua bambere ni wimbendetie munda note munda ndendia ende awambira we kaudia muntu unge anchune munda mwenderie munda yako weto tomuti ambira kwenda mbire mbecho chokoro na noyera kinya kibande kenda ntirambia chokoro woni wende ga usuna munda life na kibande aroya ndamwetia kare maka na remerake na kwake ni maenyi na mwekoro uyu eitene ria twithiritwe ndi nawe atumanire mutanoke mbuya au amwire aromwira netumia amwirire kagwatwigire we na yugirwe imono mwaroke nerita gaceri bareta akinyithua tukirorerwa munda yukwendwa kenda bono bamucuna into biake na rira bari nawe bamuginyithirie kirore bamwira munda bendia note ginyambia bamuthanerie ndi mbati njega ono kuwa ni mwana we okurera witwa Mboya uri nandi akuwa niwe atigirite rugairwa into biawe ni untu bakumonia wendo na ana bangi bamutejaniritie wenga kwa ya bwari bara bakeya kuona thina berwa bakubaundika ambeli baete arieto bambujia Enerita ba thina bawe bakuthika ina ntina ni ana bakwa na nobo bambikireri nene Mboya na mukweruri. Dennis Mugendi, Weru Njuma, mushine o maua kaunti ya Meru. Nakio gikundi kimwe gitiga thirikari ni gichumiritie na gutethereria akariba ntere cha wodi achuka igamba ng'ombe bara bethiritwe bakirumirwa muno ni mpara akariba bara baingi bethiritwe batego chiumba na kinyabangi ni ba mawathe ni bethiritwe bakiamukira utethio bobo aria nkuruki antu baingi na kinyantu bawendi bobo egamo na kinya thirikari thiritwe kiuri chumirie kenda gutethereria ntereji ire irumiri muno ni mpanga eje ya mpara samogeshima katumenyithie nkuruki Ikianini ya chukuru ya primary ya Kajuki ara antu barabatora na mawathe sub-county ya Igamba Ng'ombe amwena amenyeri bago ba mukirite utethio boirio kuma kire kundi ya St. Peter's Lifeline kira kire rungurwa kanisa ya Katholiki.
Kuringana na Veronica Nyaga uranwe murugamiri wa rwongi rwa Kajuki rwa gikundi giki bakathi mbere kweja na uteithio bobo wa kira mweri mwankarira mbura ikaura. Mbura riu musi tu season cietaura wega na gwetu igamba ng'ombe na Tharaka indira kwineura indira kwina thina anto bare vulnerable na muno bare bena disabilities ni bo bainyirikaga nitwonete ati nuntu weura rire rithitwe riku especially twana nitwithitwe twina thina muno tura twina disabilities. Veronica amwe na arugamiri barabangi ba ikundi giki ibakuria thirikari anto bawendi bwega amwe na ikundi birabingeta bibi kinyabo bathungiro nto bobo bakiugaga na anto baingi bakuma Nterino bari na wagi bwa bya Korea barage kundi giki tomba kumenyera bonde. Amde twaeja na nkunye 50 jia mbemba na twaeja na nkunye 50 jia mboso. Netukwenda at least your family ithwe ina supply mbiganu ya mweri umwe umde tulinenkera antu 400 irio na next time within a very short time together twina the same number again a different group. Koito koromba thirikari rereku etetheria antu tababa bena disabilities kenda bomba kinyabo kona bena utoro. Gikundi giki nkuruki igikweja na uteithio bwa kurugira ana machukuru amwe na mibango yengi kathomba ya gutethia akari. Twina clinic ira turuthagira mazoezi ana bara bena physical disabilities, twina scholarships jia twana twina disabilities in different institutions na katwe twina mubango mwega wa antu bara bena disabilities kubaukeria na kubakinyia aria bara bangi bonde bari. Igo turi antu babata kwibumba na antu in general nontu wafiria ya irio ya mbura mweri wena twina thina ya kuria chokeria nkatho St Peter's Lifeline nontu bauterethera uteithio bwa bya kuria inkogwerwa muno nontu irio bibu biotoruta bantu baguo muntu na kurera akwana ya kurarira munde nkaugibwaga mwathani abatethie bongere inya batutethie mwanka tone baguo mbura kaura. Uteithio bobwende ibukwirigirwa kuthirathiriria akariba bakinyamara kinene kia yura rira barumirite bakija kuona wegwa mbura ya muthia wa mwanka ojo ikaura bwega kenda bona irio mindani yago. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Kajuki gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Nkatho cha mwanya ni untu bwa ugwe wajukia kanyaga kuna kwithirwo gwatanirite na bau twikire Nteto cheru Thaa Mugwanja nga kwendera kagita gakega mbita Maureen Kinya.